Okey, kita dah tengok macam mana kita convert, projek Unity ke projek Reaper dan automatically kalau kita perasan, kita boleh, orbit kita punya scene macam ni. Macam mana kita boleh orbit? Okey. Ini disebabkan saya tunjuk dekat sini, saya kena pindahkan hierarchy saya ke sebelah kanan supaya tidak mengganggu. Saya pindahkan hierarchy ke sebelah kanan sini. Okey, ini disebabkan kalau kita tengok, dalam main camera kita automatic, Needle dah masukkan satu komponen yang dinamakan orbit control dekat sini. Okey, ini adalah, komponen yang penting di dalam, Needle, Jadi di dalam orbit control ni kita ada, macam-macam setting yang kita boleh explore. Kita boleh zoom, berapa banyak kita zoom, kita boleh pan, kalau kita tak nak pan, kita boleh tutup pan, kalau kita cuma nak zoom sahaja. Kemudian smoothing dia, kemudian kita nak input, okey. Kita boleh guna ini input, control dia, saya tunjuk kat sini. Jadi kita boleh banyak explore komponen-komponen yang disediakan lah. Satu yang penting adalah dekat sini, look at target, okey. Jadi let's say kita nak, kalau kita zoom, okey, basically sebab kita punya scene ni memang center, bila kita zoom dia center tau. Jadi sebenarnya kita boleh letakkan look at target. Contohnya, saya boleh gunakan, empty. Kita boleh gunakan empty saja kalau kita nak. Saya create empty satu dekat sini. Kita namakan dia look at atau target sajalah. Kita namakan target. Okey. Jadi target ni, saya nak dia pergi ke sebelah sini. Okey. So, daripada kamera tadi, di dalam look at, ini dia nak kita punya transform iaitu target ni lah. So, kita masukkan, kemudian kita save. Okey, jadi kita tunggu dia load. Ini dia. So, dia load. Bila load, kita perasan dia dah berubah. Jadi, sekarang ni bila saya target dia dah ke sini. Jadi, bila saya zoom in, dia akan pergi ke target. Macam tu. Itu fungsi target di dalam kita punya engine. Di dalam Needle engine tu. Okey. Jadi, bila kita boleh pan. Okey. Jadi, semua akan center dekat sini. Itu fungsi target. Kalau tak ada target ni, dia akan pergi ke center lah. Okey. Jadi, itu saja untuk komponen pertama yang kita nak tengok, iaitu orbit control. Okey, terima kasih.